di dirilwe ke bongwanake di dirilwe ke bana ba rona ke ra gore re di lebelele e le mathata a mangwe a e leng gore re ka bua go bo go nna le tsela e ne tshwantse go dirwa ya P3 bo ba itse gore P3 ya tla mongwe le mongwe nne ba motsaya ba ne ba tsaya motho ko metsi motlhabe ba mma mo P3 ba mma mo P3 go itlheleng ba frustrata gore tsela eo e se ka yana jaanong ga re tsena re itlhetse le gore dilo tse di eng ga rare go bo go nna jalo jaanong ra be re ya go kopa kgakololo ya semolao kgakololo ya semolao re be re itlhela le gore ba molao ba re gakolola legal opinion e kgakololo ye ya gore ga tlhaka dintse yana tlhaka di tselepane re le ba kae re rarabolla jang ba gaetso kana le itse gore ga ntse re buang ka tsonetse molao one wa re ga ntse re buang ka tsonetse re bua ka motho a tsere poloto ya ka re ra e tsere a ba e rekisetsa o mongwe yo mongwe a ba go tsaya madi ko bankeng re bua ka kgantse e leng gore dibanka bana ba bangwe ba rona ba dikolota ba agile matlo ke bone ga re lebelela the highest valuation was 4.2 million development e ne e dirile ga ba tsietsa o batlhela ba tsieditse kana ga ba ba amegang mo disentse bana ba rona di sa tsa teng di 800 mo go bone le hatse le la amegang ke 1000 hectares le la amegang 1000 hectares le hatse le la amegang mo kganyenyone jaanong ba gaetso ke yone mathata a re nang nao batho ba ba amegang mo teng ga se bana ba rona hela mo go utlwisang botlhoko le bagakolodi ba semolao ba amega ebile ba bangwe kana ya re ga o kgopilwe kana e kare bogologolo jaaka nne re tsamaya mo maitisong wa gata motho ga o mo gadima wa go bona gore a o ne o mo gata ka bomo kana ne o sa mo gate ka bomo ke ra hela o mo gadima yana maitshwarelo kana gore o ne o sa dire go a go bonala mo go wena dilo tse ke sone se re di hitetseng bogakolodi ba semolao jaanong seemo se re mo go sone nako e re ne re tsena e ne e le gore kana go tsaya masimo a gona subland board ga ena thata go tsaya masimo acquisition ya masimo e ko mainland board subland board ga ena thata ya go phimola setlankano sa tshimo jaanong subland board ga ena thata ya go phimola setlankana sa tshimo ga re re tshimo ya tsewa o busa setlankana be se phimolo kana ha ile gore ga o tsise re bala diminetse e be re se cancel le lease di dirwa ke mainland board subland board ga ena thata ya go duela yone sa yone ke go rera gore re bone tshimo ke mme re mo re batlang go ba teng e be go isa ko mainland board jaanong mo go rang gore le tsone masimo a neng go te a busiwa ne le go neela subland board certificate hela masimo ao le kana ko e ntse ke a batho ba mme e re masimo ao nako ye ntse ke ele a batho bao bone ba tsere dipoloto ba di rekisitse ke teng ko ha re leng teng ho jaanong kgakololo a semolao ye neng ya re gakolola e ne ya kgakololo e gorogile ko Land Board ka July 2021
e tsena ko kweneng land board ile ka di 30 tsa August tsa September ile ka di 30 tsa August to di 10 tsa September kgakololo e nna ka e rola ko counseling ya Mokwena ntse jaaka e ntse le dikarabo tsa yone jaaka nne ke one tlanong kgakololo e ga se ntšha kgakololo e ke tsamaile le makgotla ke rera re ba bolelela gore ga teng e rile re tswa go kgakololo e ne e reng yone kgakololo e ne e bua gore re ne re neetseng batho kgakololo gore ba re kgakolole go na le tumelo ya gore gongwe seo sengwe ne ra se hitlha go ne go na le di-7 gram dio tse re ne re di neetse jaaka mongame ke beile pampiri ga pela ga gagwe dipampiri tse nneng land board e dumela gore batho ba ka duelwa ka ditsha yone 7 gram dipampiri tsa teng di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ha ke re 15 yaanong ne ke ra minetse dingwe le dingwe tsa mongwe yo neng a amega go ne go ra gore nako nngwe subland board ne kile ya ko molepolo le ya re batla go duela ka ditsha ba ba ra ba re e yang go lekang re batla batho ba re ba batla ditsha go duelwa ka ditsha ra ba consult bo ba re nya tsamale go bua le bone e teng gone wa ba nna le slate sa gore ba lebelele jang go teng gone ga go nna le yone saving gram e ne re bua ka yone e teng gone ga gona se ne ra se tlogela ka gore ne re ba gaetso ga wa go itekodisa ngaka wa mmolelela gore botlhoko bo tswa ga bo dikologa ga boaga jaanong re bo beile gore re hitlhela subland go diregile tiragalo e go dira yang diagente be di rarabolla yana do be dire kweneng land board ga le re lemoga mo dipuisanyong tsa lona golo gongwe le kile la duela batho ka ditsha golo mongwe ke molato rona ga re bala molao wa re I think all rights rest in the land board kana ke be motho ke re all land allocated and unallocated belongs to the land board la tselo thelele beilwe le sa beiwang ke la land board. Land board is holding it in trust for the peoples of Botswana. The land board e le tshwareletse tšhaba ya Botswana ga se la bone jaanong land board ga lena ya tselepe le ka tsamaya le duela batho ka lona go tshwana le gore ke tshwareletse dikgomo tse ke boswa jwa ngwana ba Hongkonni wena ga ona sepe o nama o tshwere hela land board le neetso le ha tseleo gore le labe ka tekatekanyo equitable distribution ga la tsela gore yaanong ga le tsaya mongwe le mo petlemetsa dipoloto tse 6 yo mongwe le mo neela tse 3 o mongwe a sena sepe go telele go lo mo le dwe mo tsamaisong bo bare subland board ga ena thata ya gore e ka dira se se dirileng ya go duela batho yone ne tshwantse gore ba tsise go go lona yaanong motho yo e leng gore o tla be le gore o duetswe ka tsamaiso mme molato ile wa land board ke o neetsweng dipoloto ke kweneng land board yaanong re le gakolola yana tsamaya le go bua le beng ba masimo a tserweng le utlwa gore a dintse jaaka ga go kwadilwe mo that was number 1 ga ile gore ba re bolelela gore poloto e ko mongwe mmitse mme gore le hetse kganye ke gore tlhware e boele ka ga tlase ga letlapa le bane ba le neele masimo le ba bile dipoloto di boele ko kweneng ka gore dipoloto tseo ga di ntse jaaka di ntse ga di a tswa ka molaong ra be re tsamaya ge rera ke buile ko mogoditshane
gore kana kgang e ntse jaana re le bolelela ra ba bitsa ga re sena go ba bitsa ke gone ga raya gore kana re sena go bitsa batho ka bongwe one ba bangwe ba gana hela ba sa tle go santse go setse batho ba le 50 ba ba neng ba gana ba bangwe re ba biditse ra lemoga dilo dingwe ka gore e re ka gore sa blend board ga ena thata ya go tsaya lehatsi ba mme ba bangwe ne ba utlwaela ka rona go ditlankana tsa bone ga dio basadi ba golo e ne le selelo mosadi mogolo a utlwa gore ngwana ke o tsere stankana o se isitse ko land board o tsere ditsha o se rekisitse ena a sa itse sepe ditlankana tse dingwe e ne le go ile gore ga o tsaya tshimo o ba bo tsaya gore o tse tshimo o kgone go ba mo gongwe tse dingwe ne di le go potara kola kako tse dingwe ne le go potara kola kako e le gore tse di potile ra kola kako kana ha kwa ba mo go tsone tse dingwe e le ko dintoropong mo go se mo planning tse dingwe di tswa ko metsi motlha ga te ka ko ntswe le tago di tla ka kwana golomona ne le skimi ka gore ga se re kubile ba mo go ditshwanela go na le o tswang korolong go na le o tswang go hangwa tšhetsi a kere moti mo golomo yaanong ba bangwe nya kana ga o bua le batho ba bangwe bona gore o utlwagela ka rona gore go mo ke molato ga itse yaanong ra be re tla ha re sena go tswa go ra bua ra go bona gore re boleletswe re o boneng ga ke tsena go mogodisane ba ne ba ntha ba re ya ne ra utlwa gore ke molato mme tle bathong ya go dira le batho le pepetletsa le sekala la nna too harsh ke ne ke le ko metsi motlhabe le bone ba rialo ba re nya dila le batho tle re batswana mme le o tsa ditshatseo ko mo golodi ne ba rialo le kotlwane ke be ke tla mo go bontsala ke ha bo ba ntha ba re nya re tla kwala mme na kwa tenne ba le a se kganye ga se le silo ga motho a go bula maikutlo le ga re tshwantse re sa tshwanna ka gore ke kgang ye utlwisang botlhoko ka kopana le mo parlamento a lona le mo parlamente ra khare ba ba mo kgaolong tse di amegang ne ke ano ke thulana le o mong a te mareme a kitso ra o teng gone ha yaanong ne go setse gore ditsebe tsa ga ntsala ke ka gore di kwa e mo ama ya ka gore a re lekane ka dingwaga ke bona gore nna ke yaanong o amega le go eta yo mongwe ha ntsala ke ene na bona gore nna ke ha ke nna le makhanselara ke ha ke re point of order ke a ba emisa yaanong ke lona nne le salao le land board ya lona basadi ba golo ba utlwile botlhoko yana yaanong kgang ke yone ba gaetso kgang ye ra boa ra e busetsa ko go bone ke ne ka leta mokwalo o tswang ko gabane mo dio ntse tsotlhetse ga re di dira o bona sa boehelo se re se dirang re le land board ga re santse re ise re tseye tshwetso ke gona ga o buiwanya go negotiate kana gore tota land board e hiretswe gore e dire molao jaaka o ntse e hiretswe gore e dire molao jaaka o ntse yaanong re be re ipa cooling off period re bona gore re ka dira eng ra reetsa batho kana ba bangwe re ntse ra sekisana ba bangwe nne le gore ba gaetsho re tla nama re letile re tla mme bangwe ba go seka ba bangwe ba go seka go ne go na le dikgang tse di tshwanang kgakololo yone pele ragwe e bolelela makhanselara ne re lebeletse kgang ye nngwe e ne e tsamaya ko tribunal ye neng go diregile mo go tshwanang le goneng
mme go diregile kodi yaanong ka gore ra tle re lebelele gore di sa tshwaneng di a bapa e be re nte re lebelele kgang ye gore e ntse jang kgang ya tsena ya odi Ntebela and others go tribunal ya tare bona hela ka pampire ntse jana ka mabaka nna tshwana le one ne ba ntse ba juile ka mabaka one ke gone ga go ntseng ka teng dikgaoganyo tseo subland board ga ena le baka leo e bila ga go twe land board ga go twe subland board go twa mainland board ga ena mathata ona ga gona ka o ka segisa land board ya mogodisane ha o seka o segisa mainland board le nako e nne nthamaga mogodisane thamaga e subland e le sub district ga ba tsena gore kgang go tewetse ke gore e be tswa kwa yaanong kana gore ke le moeteledipele wa land board ke chema Tribal Land Act it is based on tribes re nna rano re bua le bone bokgosia kgosi a re gakolola ka gore o itse gore keng a kore le keng sepe se se ka dirang gore go nne kgalemo mme re temporary law with me ke kgosi Pule ka ra bua le mo parlamentare a gore ka gore gongwe le ira round 2 le bone gore dio tseo le ka di solve yang kana nna ke le mo parlamente ha ke rate go ke batla gore le ke ko le be ka gore yanong ga e tswa kwa ke re yanong e tla be ya ko cabinet le kang gore le buisanyeng ko o na romela mmemo ga ke tsore ha temantshise na ntsa romela ntse nya tlha bathong ga ke re ga sa ntsu bua le batho re batla gore re baakanye ga re ntse re tsweletse ka kwa tse dingwe e be di a gorwa ko high court jaji o nna jaja ko high court ena ba tare a dumalana hela le yone ya ko tribunal mme ga hetsa ba re go twa bua ka ditsha gore tsone go ka tweng a ba re anything based on illegality cannot be said to be illegal go mo ga le gore go ra ha ile gore go mo ke a bo go duwe tlhabile a re ino le mo dipitseng ha ke ka te ga se ka se ga ibile ene he doesn't even want to go there ha ba tlo tsena mo dikganyeng tsone se ra be re kopana le khatleng e le gore go sepe se se ka solvang se se ka khaoganyang kgannye se se ka tsereganyang kgannye ga se molao re be re kopana re le lekgotla la batla ke di land board tse 12 tse di mo Motswana moeteledipele wa tsone ka go tlhoka lesego ke nna ke president ya batla a be le gore ra kopana ha re kopana ra re seka ya e be ra ko re simolola ka tsa kgatleng kgakololo ya diagente be re tsamayang le go buisanyang le leke gore go buisanweng go sa dirisiwe gore go sa dirisiwe di technicality go dirisiwa setho ka gore kganye le dirileng gore o dirisa molao yo setseng a thuse dipoloto o jelwe ga gona molao ke gore le tseye yaanong bona gore le buisanyana e jang ba gaetso ka di 24 tsa ga April re be re phutha diagente re be re phutha re tsaya land board ya mogodisane re tsaya odi re be re laletsa kgosi ha nnatla ka ba le bane re be ra ko mmokolodi ra be re
dira workshop gore go lo mo re ka go dira yang go ne go na le di-judge go ne go na le justice le go na le di-judge nne di le 5 kgosi o na le teng ne broadcastwa mo maranyaneng re be re bona gore gone sengwe yala se re ka se dirang ba tlhalosa molao jaaka ke sa tswa go bua magosi le ba baneng ba le ho le di-land body tsone tseo ba na le tshono ya gore ba botse ga bolaboa bo bohelela bontse bo re nnyaa go ntse jang kgosi Pule ke ene nne ke gakologela a botsala a la re ga gona se se ka dirwang ka semolao ba moraba re ke gore land body e go tsaya kana le go bua e rile re tswa go ka di 28 tsa ga June re be ra ko counseling re na le one ma land bote ya nya re mafoko le ba ta ba re amogela le molaodi ra rola kgannye jaanong re tsile ga gore re a re kgang e ka baakanyang kgannye ke gone gore re go bua ka bongwe ka bongwe re go bua ka bongwe ka bongwe re go bua re wetse dibete gore jaanong ra go dira yang mme go na le ba ba molato re le molato rotlhe kgang e ntse jang ga re tla be re go lebeletse ka gore re go dira jaana re kopile thata go minister ya bohelo thata ya teng ke gore minister ga ka rare nte ke ba le mo section 6 ya Tribal Land Act ye leng gore ya ka ditlhaka di tselepane di a dirwa thata ya ikile a dirisiwa. The minister may give a land board directions of a general nature or specific nature regarding exercise of its powers and in the performance of its function. Directions which shall not be inconsistent with this act or with a contractual or any other obligation of the land board. The land board shall give effect to any such direction. Hati tona o ka kgona gore a kope land board gore e dire sengwe mo dithateng tsa yone dithata tsa land board ga di kgorelediwe mme sa se kopang seo ga sa tshwanna gore e be se gapana le molao ebile ga sa tshwanna gore e be se kgoma sepe se kgoreletsa dipe ditumalano tse land board e nang le tsone le mongwe go toa go toka gore a re ya go sekasekela motho ke fa se kae mme a ka gore a re yang go ntsha yo lebeo ga ke re ke a go kana giving direction gore nyale ka dira jang thata e kile a dirisiwa la ntlha ka 2009 ne go na le batho ba nneng ba ipeile ba utona wa nako eo ba kopa tona gore a ye go kopa land board gore e bone gore e ka thusa batho bao jang bontsi ba tsaya gore tona wa re tsamang le go itshwarela batho tona wa nako eo ne re molefi there are minutes tsa go mo o dule ko di-chambereng tsa ko officing ya gagwe a tla mo a hetabitse di-land board ya mokwena ya beela le tsaya mo go ditshane mme potso ya gagwe ne e le nngwe hela a ba rare nte ke tle ke bue what harm will it do to align these people to the layout e be le ba faena jana ke re wa tshwara e seng gore ba itshwareleng gore mme a le ra gore ga ba ntse a ka nne le ise le tshege layout ga gona ya ka le ka ketlola masimo ko thoko le be le ba tsenya mo layouting batho bao
ba ne ba kwadilwe ga se gore nna ra mongwe le mongwe o motsola mosese. There were names ba mepilwe. Len bode be simolola re nya yo re ka mo tsenya yo re ka mo hudusa haramma ha dumela go seng jalo atse yo re tla hokotsa yaanong exercise yaanong re leteletse gore re tle go bua le lona e se gore re bua le lona re la duela bokana ya re buele lona re go setho ka gore ga re ka pallana le wena re bua le ka setho gora gore be re tsa e be re sa buisepe go kgateng ne go diragala ka gore gora gore ke montsale ka bankelelletsa ke re ke tautona batla nna bua go le go counseling ne a re ba tsena ba bona ba dumela gore o ya gagwe e leng go khote a e boe re tle go sethong ka gore go seng jalo a re kwa re go goja e be re dirisa khotela all the way yaanong ke yone kganyo ne gore re go buisana ka setho ba gaetso mathata a mogodisane ga re ra go bua bao ba ba ameganyela mme re batla go le bolelela jaana re le Landbord mathata a mogodisane a sala a simologa ka 1993 ha go simololwa go twe ko re la ntlha before 1993 ga re seka ne go re gore mongwe le mongwe ga o batla go bewa o no ya ko bogosing ne ya re ga o tswa kwa bo ithotlara bogaeno go te tribesmen mola wa Tribal Land Act ne for the benefit of tribesmen e be go ra gore ka 1993 after that commission e be ba re go ntshwele go tribesmen go tsengwe peoples of Botswana ga go tsena peoples of Botswana bo go ra gore peri-urban areas ba ipona gona le di-application tse di kwa godimo tse ne ile gore jaanong go nna le o tlholanyela a sota dikwalo tsa di-application a di receive tsa nna ko godimo jaanong mathata a nna teng jaanong a re batle gore e be ka nako e nne go fana 5,000 gate 10,000 jaanong ya gompieno re tshwanetse gore re nne re sireletse lehatshe ga ke re kgosi gore ga ra go bua mme re bua e be re itse gore re tla ira gore ope yo tla dirang a itse gore go thata go dira yana go molato re tla be ra go bua mme ga re re directions of nature re ra bao ba ba kwadilweng bao ba re ba isitseng maina a bone go go tona jaanong le re ntshitse kgosi gate go na le kgakololo e nneng le rile e dirwe nna a ise ke re e bone ko kweneng Landbord gate ile ko go tona kana tona wa appointa Landbord a ba e tlogela e dira ditiro tsa yone kgosi kgare setšhele o ba kgosia a ba mo tlogela ga e ra ntse a sekisa ba le ga mogadima mme go nna go ntse jalo jaanong le isitse kwa mme ne ka bona kile ka bona Major Mokgware a ba ntha ntsala ka re o tla enne ga ise ke e bone jaanong mme ke ra gore eo ga rena nayo re tla e sekaseka le ga re a go bua le lona gore le reng mme ne re re a gore go ka di-certificate tse re nang natso re na natso mme le tshwanetse ra itse ba lete go di-certificate tse dingwe ga di kwa go rona go ne go na le batho ba ipitsa di-agent di-certificate di koo ba itse gore ba di neetse koo mme gape le itse gore ga o tsena kwa Landbord o a ikana ga o ikana o ikana jaana o raya gore o tlo o bua boammaaruri jaanong ne ke re ke a re kgannye e ntse jaana re tshwanela ke gore re go bua re bue re lebile setho re bue e hele mme gape tota dikgang di siame le bua le mong a setsa
se iponeng tsapa lotlhe re ba leuhi mme ke yone kganye ke neng ke re ke e role phakeleng wa gompieno re ka tswa re tlogetse go na le tse dingwe mme re tshwanetse re bue gore melato ga nne re ka e balolla e ne e ka go tsena kganye kweneng le bone ne e sa tshwanela ke gore e iphitlhelele mo teng ka gore kore le go a go checkwa le go a go tsena gore re go seka ne kile a re ka 2014 ga tla kganye ntseng jaana go sekišwa yone kweneng bone e sekisa motho Matheledi and others mme ne e bua hela yana e tsamaile e be ya go tsena ko Court of Appeal tsone le tsa bo Charismatic di tsamaile tsa go tsena ko Court of Appeal so ga re ka re ra re ka semolao ba tle ba re all is not about law yaanong go raya gore mo ngweng ya dilo tsa Kweneng Land Board go na le botho ra go dira kgannye re le ka go e rarabolla re dirisa setho jaanong gore re dirisa setho ke gore e be re bua le bao ba ba amegang re bua le monga tshimo so se tleng se diragale sa phoso ke gore ke go ipopa digongwana gore re ipopa digongwana jaanong e be e le gore ke segongwana se se angolwa mo ga ke bone ga go ka re thusa we are aware ka gore bangwe ba ka re re ipope ba gaetso kgannye kana ga re re section 6 re ra e re kopa go minister a tshotse executive powers it goes without saying gore those executive powers di go tautona le minister ga be ditsa yaanong re neetswe kgang gore re e solve re leke go e rarabolola re e rarabolle e le marakana mantsi jaana re e rarabolle re kile ra omana jaana mme re e rarabolle re lebelele gore e nne e be e nnela bogelo go be go diragala yana mo godimo ga mo re lekodisa tse dingwe hela lekgotla la Kweneng la mogodisane ga re tsena waiting listing ya teng le 140,000 ba ra naralwa nayo ra cleaner ra itlhelela gore 56,000 ba na le disa elsewhere 6,000 ba ne ba tlhokagetse re ntse re seka re boa ke tsa gore ga bonthone e setse e tsamaya ko less than 42,000 re ntse re seka ntse ba bewa ko ga tote kwa e ne le strategy sa rona gore ka gore metse e ka kwano ka re lemogile gore go na le batho ba neng ba apolaetse bontsi ba batla ditshwaela ba ka nnang teng e se gore ke motho a batla gabane ga bone yaanong bao ba ntse ba bewa ko ba ga modumo yaanong ba tsere masimo a le 42 ba sega mo gone yaanong mo bogauhing yana ba tla be ba tsaya ba disa di ka nna 500 eo ke o ntse re mo kgopolola mo go tsone ba ba ntseng ba dira melato re bona ba sa bewa sentle ba itsere ba sa di tsaya sentle e seng kamo mo gongwe ka gonemo ka gore ba bangwe nne ya re mo go tsone tse ba re re kgaoganna ruri a re dinela yaanong re tla be re ka go ba disa di le around 500 mo bogauhing ba tla advertise mo godimo ga mo go na le layout e re letetseng e ko mopane layout ya teng e nenetswe motho o ko ntle wa go isega is around 1,700 people le gone ra go ba go yone mme re tlile go tswelela re ntse re ba etla le ga re ntse yana ba tla be ba tla ba kopa masimo ga Land Board ya kopa ga ko gana ka one ka le hatshe le le beilwe le sa beiwang ke la Land Board e le tshwaretse tšhaba yaanong ga Land Board e tsena e kopa tshimo ya be e le go raya re tšhaba ya gabane ya re tshimo e ba ntse ma e go adimile e re adime ba godile
gore re tle kgone go baya batho molao ga o letle gore o pe o ka gana ka lehatshe gompieno go duelwa market value ga se tswa se tsewa go duelwa market value ka madi yaka molao o ntse o dira go duelwa market value yaanong ga go duelwa market value yana ba e tla ba tlile go di bua ka gore molao wa re ga e le gore o ka gana ka setsha go na le go mo go teng compulsory acquisition ke gore re le tsaya yaanong ka semolao e be le sa rara go seka gore o duelwa bokae go na le ditlamelo tse o ka sekang wa di kganna jaaka metsi ha metsi kana kgopo a metsi a leswe kana yaka batho re itse gore ha pula ena ga ba neo ka ga o a flooda e be le gore re batla gore motho a dire tsela e be re rera le wena batho ba betwa ke metsi nya re tla tsaya lehatshe leo hela gore batho ba tle ba nne sentle ba gaetso re lole re bone re dirile diphoso bana ba rona ba dirile diphoso mme le bone ba ne ba dirile diphoso ko ba ntseng ba seka teng ba ntse ba latlhegelwa yaanong re dirile diphoso re leuhile a re go ikoba le rona ra kgalemelwa jaaka rona bokgang ra kgalemelwa jaaka bana ba lona ba gaetso nte ke re rialo mago kwa ga kgang dintsi ya kalo ke gone gore kgang ya compensation in kind re batla gore e re pula ya gona yaka e tla be e phaile yana tota ya laka gone tla e be re simolola re buisanya re tlo buisa re kopa ba bohelo bate kgosi ga go te ko sethong ga e le gore mongwe o tla tlhokagala gore o mo re kgalemelele kgosi re tla ko gore na o mo re kgalemelela pele ra go tsaya ditsha ga e le gore kana go na le motho o tleng a ngaka lehela ntse o bona gore kana ga ke dira jaana go rase yaanong re tlo na re ntse jalo ka gore gone ba re ba jile madi kana ga o ne o lebeletse le one madi a teng a na a tsamaya a na a sa tsamaye through the money system ke madi a mantsi thata ga e le gore o ka bona gore ditshedi le 800 le 300,000 se le sengwe hela ke madi a kana kang nelong ke pula balete re tla utlwa ka leboela ko morago thank you nyare ra leboga modula stilo tla ke riane pele ke bona matsogo a ise ke tsholetse ke re le tele tsholetse matsogo ke na le kitsiso ya ntlha e leng hano go na le tante e tshweunyana ko morago kwa ke ba e leng gore ba tlhatlhobela sukiri bo high blood pressure jalo le ba ite ba re body mass index le ka nna la eta le tsamela ha le ka bongwe mme tha batho le ska la kgoreletsa phuthego e sa bobedi kitsiso ya bobedi re na le microphone yo ha morago yo ha kgoronyo ke rialo ka gore bangwe le togalo o batlela ko morago thata ke one e leng gore re tabe re boletsa dipotso ko ra kgela re bo re ka ntsha le megopolo mme ke tla kopa jaana ope yo tla beng a ntsha megopolo kana a botsa dipotso kana a kgela a ipolele leina le sefane mme a se ka ba tsa nako e heta metsotso e mebedi a ntse a tolokolola kgang ga ke re ke a le kotela a ke re bantsi bangwe ba nne le tshono ya go botsa ka go rialo jaanong ke tla be ke ka bulela gore jaanong ke le ka tsholetsa matsogo ke tla nna ke le kaya ke bone la ga moruti hale ke bone la ga rrehano le rrehalo sala tsholeditse ba bara ke tlo tsa ba le batlhano pele gongwe ke bone 1 2 3 tla ke bata bomme pele ke tabo ke tsenya borre le bomme bangwe ke bona batsadi ba babedi hano e tabele 4 le 5 re tana mare tse re tsonetse o pele tseo mme morago ga ho re tabo a re tsholetsa mangwe ha ile gore gongwe re tabe re na le tse di pharologane
ta ke simolle hela ke he nyata nya ke tla le ba teng ke ne ke tlhalosa hela gore a ke re ke tsa ba tlhano pele tla ke go tsenye mongame ha o tswa go tsene moruti ha re modiagane go bo go tsena re hano ha re tabere tsa mele wa bone ha nkuku ha ile wa botlhano o buela se ka pa mantswe se me ke dumedise go sa go se ka more me ke dumedise phuthego ya tsela ga mpieko ke lebege modimo gore modimo ba re hile tshireletso o re le mo khotleng ya ga pule ka nako ya ga mpieko ina la me ke bidiwa go tla disa manthe bangame mme ke simole ke re ke lebege gore re khankanga ba le hano a tlile go leka go bua le rona ke tsa go tlile go leka ka gore mahoko a gwantsa bua ba gaetsho le ke thara go tla tharabollo mo gone mme ga ke a utlwa ke simole ke re ba gaetsho ga ke simola le wena re khanga go ile ke ka setho o nkgatla gampe go bua ka botho ka setho ke nna motho a ntla go bua khanyeo ga o tla ngogola gore a khanye ka sekeretseng se thumo teng le mo modimo teng e tlo go pa me mahoko a me ke ya khankga na re tswe ka batla ministera ka gore khanye ke lebega gore e padile mo go wena monga sa go pa ministera wa lens and what gore a tle go re thusa ka gore ga khanye go pallara kene o motona mo go wena kene rrago ba ke tsa gore ka bokhutshwane hela o tshwantse gore a tle ga go rona tle go rara ba ka gore le belete ba gaetso go na di gantse dintsi tse le gore ga di reme sentle re le balete gampe go ga bana o tsere ke mo go di tshwanela gona go pe go tnega bane te go gola mo go di tshwanela raetso le ka gore wa go ba di tshwana wa ba di tshwa mo go di tshwana ga gona wa ga bana wa go mma tane ka bokhutshwane ga sale ga bana a nna ga gona step ba se o pe wa ga bana o ile a bea wa raetso ne re solohetse gore masima a tse wanga bana ba rona ka masima a batho ba ga bane re tla bona ditshako bana ba ga bane ba tla tloga go tloka go lwa le bo mma bone ba kopa metogo mo lapeng ya bo mma bone ba tla ikagela mme ano re sa re utlwa bua khanye bua ye bosisi re utlwa botlhoko monga mme ke ka tharabollo monga ga gona ope wa ga bane o ga nang ka lehatse a ka tletse gotla ga gona ope o nkutlwe sentle monga ga gona ope wa ga bane o ga nang ka lehatse la kgaolo ya ga bane ba ga bane ba re ga o re tsela lehatse re bele stoka re bele bana ke one khanya batho ba ga bana gape ba tle sepe sentse re khankga ba re ga o re tsela lehatse la rona re ntse re ntsha dijo mo tere ke sa bana ba rona mo golone re ntse re no sa di khomotsa rona mo teng e re ga o re tsela re bele bana ka o dirile go mmokoloding wa go ngwe raitso ga gona go pe go teng molato kana ba getso molao o dirwa ke rona mme ebile gape botsadi molao wa rona wa la sala botswana wa re ntse re o seka seke molao ga sona go kgoreletsa batho ba nga lehatshe molao wa seka se kwa ba getso a bo tsamaiseng le tsamaiso tsa gampie go tsana go gampie mme raitso santse ke kopa gape mo go wena ka re kutlwa o bua setho gampie wa di a lwa re setho santse ke kopa ke bona le bogola ke na maoto a go sia mahasa ka tsamaileng go apala bo di a re siko go lola lehatsela mo kgaolong yele batho ba ga gape lehatse mme nka gore gampe go khankga go na di place go na le meraka o ntse bua ka gong bangwe ba batona ba reka masimo o gompe ke ba ntse ba tsweletse monga ene ba reka masimo ka dipolase di go godimo ba bangwe ba hetang le wena ka maemo a go raitso and re ipotsa gore ba re ba dirile molato ba le 800 ba 800 ba kae
bona go ba sekisa ba le bona ba sekisa leng ka gore ba ntse ba tlo ba reka masimba ba humanegeng ba tsona le rona ya ene ga se gone monga mme ke go kopa gape la bohego ke a go kopa yana o e kwala na re ke segole a ke mona le ke segole mme ke buela tšhaba ya ga rona ba ke segole tšhaba ya ga rona o ka re mogoitshane ya remetsa mogoitshane mongame e tsale ha tsela ga bane ka tsela e ga kgamatsa re le ngore go monga one masimo ona a rona gampie ko go teng masimo a bora kola bo diphiring bo mphakane bo gate mo go ditshana ya re ipotsa gore rona ga bane re nna le eng mme ke nna le peelo mongame gore ko pheletsong la fela ba batho ba mo go isane go batho ba gana ga bana sepe sa bana le so rona re setse ka lentswe le le maabane go tlo go tagatela a thuntswa le bile kwa rimo teng gape gone lentswe le re se ka lentswe le mme gatela a thuntswa le ruwa kwa di ga bane mo go masimo a rona a tsere wotlhe ga bona se re na le so mme mongame ke a go baka tswetso nna re batla minister motswina ra mo dula ka madi a rona a makgetho a rona ba getso ga re bole go mo kopa gore a tla kwano a tle go ruisa re batla minister ya nata utona re se le ke sepo ba getso gore ga bane go dirwa sengwe se ratwang ka la mo teng mme bile poso ya batho ba ga bane ga ba molato le ne boto ya gago ke yone e molato a ya tshwanetse gore ke yone e sekisiwe batho ba ga bane ba ndelo se se tshwanetseng ka gore ke yone e tlileng ko bathong ya re ke a le rumola ke a le ronkgela ke kopa le ireng jang yana ka bokusane bosadi re batla ministera re kgangkgang gannye e maswe mme re ka leba ka letshole la senama re tsa lebe ka tlhola semowa e tlogela re losa re tlo go lwa raetso ke a leboga mongane Tanke motsamaisa tiro ke dumela ke re dikgang tse re na le tsone o ko gompieno ana o re letlelela gore re bue dingongorego tsa rona tse re na le tsone o sa re be le metsotso e mebedi re kgangkgang ke a go dumedisa ke a go leboga ga mmogo le ra rona Pulehong go setse go dumedisitswe yo ke menghano ke bidiwa gote Kgotlaitsile William Diagane ne ke setse ke ipile mme ke re ra re utlwile ka no bua ka teng mme nna tota ke le nosi ga ke a tlhaloganya gongwe le ga le botsadi jo bo leng gano ba tlhalagantse mme nna ke ne ke re ra ha ke gola ke tlhalega ke itlatsele gore Mogoditshane ke Kotoisi mme ha le Kotoisi ana Mogoditshane e beilwe ke Gabane mme ano Gabane e dule ngwana wa Mogoditshane o no bua ka bo di bloko ga ke tsore a batho ba Gabane no ba rerisitse ga ke tsore a ba ganne ka di bloko mme re bona bo Mopane bloko 1 bo Mogoditshane bloko 1 ngwane jalo ga go hema ko go emanteng jaaka o setse o boletse mme ga ke se ke bone gope go go teng Gabane bloko mamang sengwe le sengwe mo gora gore ke sa Mogoditshane di tlhabollo tsotlhe ka lebaka la gore Gabane o tshwanetse o bona le sabe mo teng o na le sabe ka tswena o motona ha ngwana ke a senya ngwana wa ga Modiagane go tlwa go nna gore ke nna ke sentseng ha go sentse ngwana ke mme go senya bana ba gago e ntse ke wena molwane o beileng ga ke tse ke dumela ke re le one puso e mo teng e dumalane gore Gabane e eme ha e emeng teng ga e tlole ke ipotsa gore ka gore Gabane ne e ema ko ha gare hela ga Mogoditshane gompieno sengwe le sengwe ke Mogoditshane le sekolo se le sa senior se mo Gabane masimo a la tsang ka ha le tsa masimo a batho ba Gabane le be le tsamaya la go baya batho ba le reng ke ba bo bloko ba Mogoditshane ba kgaogana le Mopane le Gabane
ke ra mmopane le mogodisane di ka hata se ga gabane mme mo nako ya gompieno ke tsone tse ile gore le di beile ko pele ga gabane ra ha ile gore go mokgosi a rona ke yone di rile molato re boleleleng gore kgosi a lona khotsa lona batho ba gabane ke lona ba le molato le re bolelele re itse molato o re o dirileng ka gabane ra mpona gore dingwaga tsa ka ke setse ke hitile dingwaga tse 70 mme a ke hitile dingwaga tse 70 ke emetswe ke eng ke leso ke mo bona seng ka ga baebeleng ke mo bane seng nkebe ke seoga mme ga ke na setsha ke sala ke applyetse setsha ga ke be setsha mo e le gore dingwaga tsa me ga di sa tlhole di le ntetla gore nka bewa ke ne ke nyetse mosadi ka bo madimabe a ntlogela mme ne ke na le bana le ene mo nako ya gompieno ke nyetse mosadi o mongwe wa bobedi o e le gore ha ke nnang teng ga ke a bewa ke land board ke setsha sa ga nnake mme kana mosadi o ke ho wa bobedi ka lebaka la gore ke ho mme ke na le bana bao ha ke robala hampieno yana rekgang mosadi o tle be le gore bana ba le ba mokoba mme ke molao wa le nna nka nna tja koba ha ne le gore ke ga ntate ha tla ko go wena o tlo bore nyame ga gona se nka se dirang ke le kgangkgang ra ke kopa gore o e go mpa ke a go kopa ra kgangkgang ke ne ke lekile gore ke re ke tsamaya ka ga molaong ke ikoba gongwe le gongwe ke ikoba ngwana wa gago o nkitse ga ke tsenela wa ba itse gore ke be ke tla ke simolotse mo landbote ya mogodisane kana landbote ke sala ke apply ga go tswalwa landbote ya ga thamaga o ko lebe gore re sala re apply leng di-office tele tsa mogodisane di ise di nne teng go ne go na le office ya flete ka ga mo tseleng ya gaborone e le gore batho ba ne ba simola bo Robert Makati ba ne e le bone ba tsamaisa lekgotla leo la landbote ha e tswa ko thamaga o bo bona gore ke na le ngwaga tse kae ke tailo gatetse go dile le mo tirong go bisiele ke dule mme ga ke bewe ke simolotse go kgosi ya mene o bapile le ene ha ke tlhoboga go mogodisane ke re a nkopele mo go lona mme o latotsa ka mabaka na mpha mabaka na sa ntatlhelele mme ke dule mo go ene ke a go khosing ya mogodisane ke tsamaya ka lenaneo mme go kgosi ya mogodisane ya ntshepisa gore landbote e sampe e le mo lenaneong la bone ba buisanya e tla ha ba tswa o tla nkopanya le landbote ya mogodisane ha ke ntse ke tsweletsa re ke mogakolole mme ga pala ke mogakolola go lebega go pala yaanong mme ka tsamaya ja ko khosing ya mogodisane o motona mo go bone ko re ga ke a tlola ope ne ke tsamaya ja ka ba beile kgosi ya molepolole o ne a leka go leletsa landbote ya mogodisane landbote ya mogodisane ha ba leleditse ke le ko go ene ke mmolela go nna malaitse a me a botshelo a se tsahedile mme mola o beilwe mo landbote ha te se tsa ga se tse boswa ha ka ke applyetse yana ha ke swa ba ngana ke kana mosadi wa me ha ka ke atla go tsweledisa ho ha te o simolla sesha sa tsewa a ke re le kwa ile ala re landbote ha wa applyile ga itse ga e je o boswa merra ne le gore ha ke tswa ha ke go mo parlamente le ene ke motlhobogile le ene ke motlhobogile ka gore ke ntse ke tseta go ene ya ne le gore ke batla minister ke a go ene mo e le gore ga ke itse rekgang gore wena ha no le mo dingwageng tse ke di mo go tsonetse wena o sena bonno go gore bongwana ke bana ba bongwana ke bana re go le gongwe hela rekgang wa re bana ba twembe kae molwana o beile mo gabaneo kana ne le gore gabane e kopane le metsi motlhabe ke ipotsa gore ano mogodisane tsane ha gare ga metsi motlhabe le gabane e tsamaya jang gore ga re o le batsela e tsamayang gotwe e setse e tsamaya ko sena makoleng mme gabane a lebagane masimo a e le masimo a batho ba gabane
a tsewang a ba go reksiwa go sa bewe bana ba gabane wa re bana ba gabane be kae ba tsame go gore makibuela bohela makibuela ke a go bona bona raeso dipalo tsa tautona o rileng le dibeye le ipoleletse gore le ko mahatse ko kgakala ko sa tlhabologa la go ba bone ko ba ile re ngwana ga bana mo ntsha o mo isa ko maung wa re ke teng go go mate le re le kantsa dipalo ga gona dipalo tsa dikedi a buiwa maga bana gore go beiwa Bahor dumelang ga sa tselo mana yana go ra gore la re palisa khanka gore go ba re tla di ngora tse dintsi tse di batla go simola pakala ka 7 go fitlheleng ka 6 months re di bua be di fele ya ni ga di dumeletse ba go le phuthe go e fano yotlhe ba be so o bua ban ke bo khona motoltwana mo ga bane go ga siko ba ge sorna le bothata mo ga bane ke batla gore re khankgang peslo se le se mo fela tse ke se kopa mo a re tlele ka mmepe wa ga bane wa se buluga ga bane ra beo gore mmepe o tle re tle go itibatela gore ne gwane re sieditse go le kana ka lebaka la gore ga bane o tswa bana o ya medie wa bo wa kotla kwano e le motswano o na le mmepe wa teng mme mmepe wa tang go botlhagisiwa ba ge so re nna malapeng a bo marona a bonko kwaro ya tlo kopa gore re khankgang a gore seka-sekela gore ga bane o golela kae ra go bewa leng ka kgwedi fe ka tsatsi le fe ka lebaka la re lwela megopolo bonko kwarona le bo marona gone a na a bua le wena yang ga rena ko re nnang teng dikereka tsa rona ba getso di a kuba mo malapeng mme ga ke itse gore a re te boele ko bodibare re go nwa bojalwa re go ga matekwane re go ga dikatsi re boele ko morago ba getso re batla go ya ko pele re rapelele modimo o re thuse gore re tswelele ko pele mme kopo ya meele ke kopa re kgankga wa go ntshenkela mmepe wa motse wa gabane ka lebaka la go fo madutulong a bane ke a itse gore ke masimo a gabane go tlela go a tsenela ko mopano ko ntsweleta ke masimo a gabane mme dilo tse di diragetse gore motse o dua ke motsana ko dilo tse ke sekebe ke di bone ga e sale ke tsholwa ke nna kana yaanong motsana o jele motse otlhe bagetse gore mo sellong le ga e le batho ba gabane ke solobela re kgankga ke kopara ga emela o re bolela la bofelo ya ga ba ditsa mo gabane e ne le ka ngwaga ofe go nka ke se ke tsholo ga ke soo go nka ke se ke tsholo ka lebaka la gore re lebile gore bagetso re tloare botsofele bone bo re atumetse mme ke kopa gore o re batlele mmepe wa gabane bo mongwe mo a bana tla go itebatebale mmepe gore mmepe o mo o ne o tsamaya jang o jelwa jang go jelwa setsa se se kaeka bagetso ga ke lebogo ke ra gore ke re kopa gore digadisa mo gabane mona ga rena disang di rona re kua bo diarte ba dikereke bogolnya ga rena borapedi mo gabane re tlhoka disa tsa dikereke bana ba gabane a baladise yana ke kopa gore o re thuse rra selo sa rona se utlwa le mo go ena mo o re thuse gore o re beye ke go lebogile ke a le dumedisa mo leina la morena Jesu Keresete nna re kgankgang ke utlwile ga o re wa go ba ditshadi le 500 yo sorry ke bidiwa mistress Molatlwa mo gabane ke nnae jaanong ke utlwa re kgankgang a re wa go ba ditshadi le 500 jaanong re kgankgang nna ke sale ke apela ka 1994 ke ile ka 2001 ke be ke ikanisiwa go tle ra go beiwa le gompieno ntse ga re se re beiwe ya ne ke kopa gore re kgankga o ka ntlhalosetsa gore re ha kae mongame
ko ana o hela ga ke na ipekgang e ntsi oke maha ke mme Adolfina Tloe o mo Gabane mme ke ne ke na le tshimo e le ya batsadi ba me ko masimong a Makgowa ke be ke ya ko land board ke na le batsalwa le nna e le gore itsisiwa transfer jaanong ka mongwe yone o tlhokagetse mme na a tlhokagetse yana a ise a e direloma e be go tla ma land board mongwe wa bone ke Kgatera Mathebe mme ga ba tsena ko masimo a Makgowa ka ke ma land board ke ga ba re tshosetsa nna ne re gana ka masimo ba re bolella gore ba tlile go tsaya masimo ao ba sa re neele le ga ile sepe ga re ntse re lebelela re fitlhela le gore rena ga re nna mo Gabane re fitlhela le gore masimo a le go tlhabolotswe go na le disoreji tsa metsi a leswe le metsi a sekolo mme ga re ntse re ya ko land board e be ba tla ko go rona ba rra ba re le neela go ha ke ma-China a na a dira yaanong re molato ya ka re le molato yana nna ya me ne le 9 and something hectares ba re ya gago ke re go neela 22,000 ke be ke re e seng 22,000 yaanong ka maga o le mosadi mogolo wa tshoga ba re mme re e tsaya mahala re di tsaya mahala ka gore rona re ne re rile ga le dumela motlhofo go tlogang fa ra go lebeela bana ba ne ba sa tlhalosa ka diteng rona ka ga masimo a Makgowa re lebeletse masimo hela jalo ba reile ba re seke be ra lema ga gona o lemile mme yaanong nna mo tshimong yame ke bona go na le lebotana go na le ba bangwe ba ba agileng mme ka re batho ba ba re ba tswa ko masimong mangwe gone gale batsadi ba bone bogologolo e ne le mekgoro nna ga ke tlhalefa ke fitlhetse e le gore mokgoro wa agiwa mo tshimong ke yone a meotlhe ne le wa botlhano tla ke kopetetsa ka ga bagolo ke kopile gore ke isa sekapamantswe ka ga letsatsi bagaetsho kana kwano ke ne ke tsisitse morero o re tswang go o rera ra tswaga o setsenyela gore ke go bona pampiri e le kwadileng le kgoši o e leng gore re tswa go nna gatshe re le boeteledipele jaaka ba ba ntseng ka kwano jang ra bona gore ga re leng teng ga ke gore go e go buiwa ka setho ke gore re dumela gore bangwe ga ba dira sentle bangwe ga ba direlwa sentle re go bua le bone ka setho ga o tsamaisa lehatshe jaaka o le tsamaisa ke le nna ke le tsamaisanyana go a re o lekudise beng ba lone gore mathata aha ra rarabolla jaana ra rarabolla jaana jaanong o tla disa kganya lona ya ka re bua yana gongwe irile ke bua wa utlwa gore ka re ministera re mo rerisitse jaanong wa go bolelela gore ga o mmatla mme kana yaanong kgosi e nna bothata gore e re ga re bua e be bagolo ba ba ntsetseng ba ba nthutileng molao bo ba bua ko morago go botlhoko
yaanong gore ga bane a bewe masimo a wa tshwantse gore a e go tsewa ka ga molaong jaaka re bone go tshwantse gore go dirwe ke rena le kgosi jaaka a bua gore batho ba reka masimo a go tsewa mo go bone ba rekileng at market value yaanong nna nne ke re nne go bua moruti modi a gane yo tsere lebaka ga re ka ditso ra se ka ra dira dilo tsatsi le tle gore phirimelela re ntse re bua ka ditso lo a itse gore le gone ga bana a beilweng teng o na a bewa le tswa ka kwa garamotswa ka nako ya ga masokwane ga gona bothata jwa gore kganya gore ga bane o helela ga kae ga ise ke gonne bothata ebile ga gona bothata jwa gore maa o bewa ga kae mme ebile gape le ene mogodisane ene o bewang o beiwe go rerilwe le ba lona jaanong gongwe re tshwantse re ithute sengwe re le batho a bana yaka gongwe re le mogabane yana o ka nna itla rothe re sa bine nana yaka gona le ba ba binang noga ditšhaba di ikweketsa ka ditšhaba tse dingwe le ga e le ka dintweng di tse nneng go loa e ne le gore tšhaba ga e henya e tsaya tšhaba eo e tsena mo go yone jaanong se se teng ke gore nna ke itse gore go na le Gabane Development Trust ye e leng gore e tshwere pelo ya Gabane ba e leng gore ba rera le rona Dukes jaanong ke bone batho ba e leng gore ba ka bua ka Gabane rona re tshwanetse rona re bua ka metse yotlhe ga mogodisane e ne e le gate re a itse e ne e le gate ebile nna ka ke tswa Mmankgodi banna ba Mmankgodi ba ne ba gana go nna go mogodisane a re nka nna go mogodisane Mmankgodi a le teng ga bane gate mogodisane o tsewa ke batho ba mophepheula hela le ntse re le teng a bontsalaka le bonra jaanong le ikweketsa ka motšhaba yo okediwa ka tšhaba e nngwe re sa tlhore le kwa Gabane yo monyenyane re na le kwa Gabane yo helelang ko Khudiring ga ke re rialo kgosi jaanong gore gana bane a pakanele ko Khudiring ga se lente bote ke gore kgosi le Gabane Development Trust di emelele ba bolele gore a bona kgotlane ya Khudiring Gabane a bona e seng lente bote rona ke go ba disa hela a ngwetse o tswa go tswa ko Bokalaka a ngwetse o tswa go tsaya kae ke wa Gabane kana la bapala nna ebile ke ntse ke dibile ga kere ke tla bona wa Gabane ke mo ise Mmankgodi ga ke tsena sekolo ke ne ke lutwa ke mistress Molatlhwa a tswa mo Gabane ke tsena go Matsakgang ga ke itse gore a ke ene Mma Molatlhwa nnyaa ke ne ke bua o nang a nthuta ha ke gola ke ne ke godisiwa ke Rre Makati jaanong nna ke utlwa Rre Modiagane a re ba tshoseditswe ke batho ba Robert Makati ke be ke re Rre Modiagane o tla nkgakolola sengwe le nte bote ya e kopana e le dio tse dingwe tse re di itlhelantse bana ba lona ba ne ba eteletse pele le ba ya mogodisane bana ba lona la ba itse ba bangwe ba siile ba sena go iphadisa ba sa siela ba sia ba palame dipitse a re tshwanetse re tla go bua tsone dio tsone tseo re tshwanetse re tla go bua gore go senyegile go sa le go ntse go senyega gone bone bao ba ba neng ba le tshosetsa se ene emi e buang e teng mo Gabane mme ebile le nna motho a teng ke a itse gore ne nna chairman jaanong re heditse kgang ba gaetso ne re bolela gore go simologa hela yaka bana ba rona ba nneng le ba balolla ba baneng ba tshosetsa ba simo a makgowa ra go tsena mo dikganyeng tse ka setho kgosi ga ke a gona yo buileng gore a re gakolole
ke tsaya gore mahoko re a rotse mongame mahoko re a rotse ra buile hape le ga gago le marara gore re go tshwaraganna kgannye re rarabolle marara a teng a lehatsheng dikgang tsa lehatshe tsa gore ga ba no go lela ka dintsi ditata le tla di latela ba mo godisane le tla di bua ko counseling le tla di bua honorable Mareme dikgang tse di tshwenyang makhansela la rona tse di tshwenyang mo parlament a rona tse di tshwenyang kgosi ke gore kgannye ya compensation in kind e utlwisitse bagolo pelo mme ga e hele yaanong ba re e hele yaanong se ke neng ke tletse ga sone hela le sekete ke gore kgannye a e hele re go bua setho ke gore ba ba iseng ba iponatseng ke yone kganyela e ke e tletseng ga re simolotsela ga re bua ra e ha nako ka re yaka ke ne ke re nne re le ko mmokolodi ga re le ko mmokolodi re ra kgosi re ra land bo dengwe le nngwe e tla ka kgosi ya yone mogodisane ne tsile ka kgosi yo amegang thata re Pule le ba bangwe ba le 4 kora motswanne go tsile kgosi o mogolo kora go motshudine go tsile kgosi nna go tlile dikgosi re buisane ka gore ne a re go buiwa gana gate kgosi o go emene motso a go re buisane go a go simolla go a tsana go gangwa ketse re bua kgannye re bua diagente re nya mme re ka dira bare mme hela ha ile motho le motho go sena agente mo teng go sena molao mo teng kganyele ka ibua mme ga re tla ka agente ka gore re court ke sone tse motshedi di edile kodi ka gore ba rile ba re golosang ko re tle go bua nna ra riana mme ke tsaya gore le lona ba rara matona le letsa kgannye e buiwang e hela gore go tle go tsena tse dingwe jaanong kgosi ke tlabe ke boela morago ra go bitsa bomme ra go ba lebelela gone a re sena go tswa re dirile jaana re tlabe re bua e be re sena e be re dumalana dikgang tsa lehatshe di dingalo mongwe le mongwe o ipuelela ka setsa sa gagwe ga gona yo o buang mo setsheng se seng sa mone jaanong itseng gore le a ile ko counseling ba boleletse gore nya ona ke yone tsela e ka nnang mme ka re ke yone hela tsela ka gore e ka dirang re sa builope ke gore hela gone ga be ke re yo ikitseng a gile a sena setsa a amega mo kgaolong e nyarago tsa tshimo wena o tla sala o lebagane le o tsereng madi a gagwe go heletse gone ho mme mongame ha kgosi nte ke go leboge gore o bono a re ha o tlhale gore ya manjalo pili ithetseng phutlhanang le buele ba bangwe gore le kgone go dira yalo ne ke tsaya gore kgosi rona tota e hela yalo e ya gompieno e ne e le go rola kgannye gore re e dire jaaka re go sologetse gore re tla e dira setho go tla go bewa ba tla go bang ke gore gape ga ke tlhaloganye gore ga re bantsi mo laeneng ga re le bantsi mo laeneng ra bona gore go na le ba batlang ga bane mme ra bona gore go na le ba e leng gore le ga ka go nna go ga kuto ga go mo re sepe e be re a re simolle ka bone ba gore ba ga bane ba tle ba selle ke diphata ga ke bone golo mo e le boleo yaanong ra simolla go ba ka re simoletse re ba gore ba neng ba batla mmankgodi ba e mmankgodi a tlogele ga bane re ntse re ba kwalla o apolaetse ko kumakwane le ga bane o apolaetse ko molepolole le ga bane o batla kae ka ditshwakwa wa go bewa yaanong ra re ditsha tse di tlang tse ke tsa batho bontsi ba tsone e leng ba ga bane ra riana ga re 500 yana go tla go simolola ka ga mmokolodi ka ga bane a golelwang ka teng go tla be go simolola gone mo kgolelong ya ga bane ga re re masimo a tseo a kere ke a dire mogolo mma ke a dire mogolo ko ga bane re lebeletse tsone gore ga ke itse gore ne re ka dira mo go botoka mme golo mona re go dira re akantse gore le nna le bua kana ga le bua yana re le reditse ga nne le re setho ne re le reditse ga le re batho ba ne re le reditse re simolotse re ba kontle
yaanong ra ba go simolola ka kgwedi e tlang bo tshwaranye go simolola ka kgwedi e tlang jaanong ne re ra dialo ba gaetso yaanong a mantsi a ka nna a ka re isa lololo ne ke re ra re ke yone puelelo ya ga kgosi go le buelela ga mo parlamente go le buelela ga ma councilora gore elelang batho dilo tlhoko ga molaodi ke go tsetse se gore a re go buang ga re palalane re tla le bolelela ga re palalane ka gore ga se rotlhe ba re mokgotleng ba re tshwanetsweng ba re lebaganeng le kgannye ke a leboga ne ke re ke a re nna ne ke tsaya gore magoko re a rotse motsamaisi ya tiro botsadi go raya gore mo nakong e nya matsogo ga ke sa tlhole ke sologela go bona matsogo go ntse go subukiwa dikgang jaanong ke neela yo o tswalelang tiro a be re tsaya tshegogatso re kgaogana thank you a re rianeng pele ana ba leteana bokosi digayano le bona ba ile ha tswela mongana nte ke lemoge kgosi le bo monnawe kana go bona di di na le bone kwa nyamente ke ka bokhutshwanela ba gaetso nte ke supe sena ke supe gore ba lete kganya se ke a le tshosa re tshwere sentle ha se ka ya le tshosa re tshwere sentle re kopane ya ka utlwa Mr. Khankgang a supahana re kopane le ene le makhanselara re ntse ha tsera bua kganyena ke tsa gore re buile yaanong se saletseng ke aka ne le moutlwa a welare re tla lebitsa ka bongwe ka bongwe mme nna tumelwane ga gona ope mo go lona wa gabane o amega mo tshenyong motswana wetso e tsamaile yalo phetogo ya kgotla go ntse ya mme mo gabane go lebelela ka ra lona ke rona banga masimo ga gona ope wa lona o sentseng motswana wetso e tsamaile yalo phetogo ya kgotla e neng e buisiwa tota ke modulasetilo wa lekgotla la ka boditsha la Kweneng e leng gore yone ya okametse jalo lekgotlana la ka boditsha ka kwano la Mogoditshane mme gompieno re ne re ga sa ka tlhamalalo jalo mono ga bane kgang kgolo tota e le kgang e ntseng e tsweletse e leng gore go ne ga nna le tota re le tlhoka kutlwisisano ga gare ga banni le lekgotla la ka boditsha e le gore ko tshimologong ba ne ba tseelwa masimo yalo mme ba sologeditswe gore ba tla tswiwa kana ba tla phimolwa ditshaka ba tla phimolwa dikeledi tota ka ditsha mme mo nakong ya gompieno bangwe ba ne ba bona ditsha bangwe ba ise ba bone ditsha ba ba di bonyeng go supagala jalo gore ba se ba di dirisitse mme lekgotla la ka boditsha lone le itshwarela ka gore kabo ya ditsha kana phimolo dikeledi tota e ba neng ba e sologeditswe o ne se ka fa molaong kana tsamaiso wa teng go ne go sa salwa molao morago ka jana go ne go ditserwela ga segela le le ntsi le e leng gore o ka be le sologetse batswana molemo mme jalo le ne la tsewa mo batswaneng e se ka ga molaong ke badiri bangwe ba lekgotla la ka boditsha mo nakong ya gompieno modulasetilo ene rekgang a supa jalo gore kgang e tla tswelela a kopa banni jalo gore ba tle ba ye go buisanya banne ga batshe ba rerisanya gore go ka dirwa jang gore kganye tota e tle ko motsibong mme ne re go tshwaretse go le kalo motswana wetso kwa gae ke bidiwa ke ikantse Khumalo tlhola sentle
On SADC, Namibia and Botswana to increase trade via Walvis Bay Harbour. Churches called upon to help Zambia's government to mitigate the effects of drought. And Zimbabwe's government mobilized enough chemicals to protect the winter wheat crop. Well, greetings and welcome to Iron SADC with me, Siaman Vikwa. Thank you so much for joining us at this hour. Now, in our top story, the governments of Namibia and Botswana are collaborating to boost trade through the strategic use of the Walvis Bay Harbour and its surrounding infrastructure. This joint effort aims to leverage the port's capabilities to facilitate increased trade flow, benefiting both nations and the broader Southern African region. President Nangolo Mbumba and his Botswana counterpart Mokgweetsi Masisi visited the Walvis Bay Harbour this week. Deliberate efforts to increase bilateral trade are ongoing, including the long-term lease of the Botswana dry port within the harbour. Construction of additional warehousing facilities, Your Excellencies, is needed at the dry port. We are envisaging constructing another 5,000 square meter facility here, targeting copper from Botswana as well as from other regional markets. As I mentioned, copper, the commodities that we are looking at in terms of opportunities is copper exports from Botswana, beef, small stock from the Tsabong area, the abattoir that we are just about to commission. The Namibian Ports Authority has applauded the ongoing initiatives as well as plans to develop the Trans-Kalahari Railway line that would link the two countries. Its Chief Executive Officer, Andrew Kanime, revealed that there has been significant volumes destined for Botswana since 2022. In terms of the cargo that we handle specifically here at the port, originating from Botswana, vehicles, clothing, spare parts, tires, and the like in terms of imported commodities. But in terms of exported commodities, we also specifically handle copper concentrate and also copper and coal. Those are the commodities that have especially contributed